ni ngiuga turumire mundu witagwo Abraham Kant. Abraham Kant was a philosopher augite maica mahana reri. Na riko na kiria na suma igiri. Suma imwe good and the other one evil. Ugu hindi ya yothe ndiroka haha na ndenda kukoya kindu haha ka ndenda gukuhaka already nie ndi convicted. Ugu Abraham Kant akiuga atiriri ongikorwo hindi urenda gwika evil already you have convicted yourself when ni wikite uria oguo ri gutiri hindi ukagaruruka uthi mwena urio no riu problem ira tukona nayo ri tau ithi tuhuthagira Christianity no njuke corruption na ndoge na mwenye ungihonoke na thikaniraga ho oguo ri ndiramenya ndireka uru no hindi yo ri to ndiramenya ningacoka honoke nduike mwega ri no ningakorwo ndi muto ndi muto riu ni kuigua Abraham Kant uguo gatiri either you are good or you are evil. Correct. And you cannot be two ways. Ndogikore good na we evil. Riu koguo mbere kindu ta kiu ongikorwo ni amenya wega ni gukuhakandira kuhakani already I have convicted myself. Koguo ri ona ndira need watho wa buru ona ndira need ki iyo ni turauga change of mind. Change of mind tau kwi mundu thiaga ona nyito kana etwaro handu akauga ni hakana ni reke ndwaro due process na hata no beo nini muno nini nikyo ndirakwira change of mind. Good. Ona ti president ona ti thirikari ona ti anti corruption tondu na ciori ona rayo kuori no andu corruption no andu tai haya change of mind name ndungi ugi propose ule tugitithania kuri ariko